turi ku itariki 15 z'ukwa karindwi umwaka w'2025 turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku ngoro y'ubutabera ya Gasabo. Niho turi rero aho twaje gukurikirana urubanza cyangwa se iburanishwa rifungurwa kuri Madame Ingabire Victoire. Nkuko muri kubireba ku mashusho yanyu, ngira ngo muri kubona imodoka ya RIB izanye Madame Ingabire Victoire hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho aje kuburana kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize nabagejejeho inkuru ivuga ko uyu Madame Ingabire Victoire agiye kuburana, ariko nyuma hakaza kubamo imbogamizi bikaba ngombwa ko abasubika hanyuma gahunda bakayemurira ku itariki 15. Ngira ngo ubwo hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo ni mu cyumweru gishize, nibwo Madame Ingabire Victoire nabwo yarari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho yaraje kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yarari kumwe n'umwunganira mu mategeko ari we Maître Gatera Gashabana, ariko nyuma yaho akaza kugaragaza impamvu zivuga ko ngo uyu Maître afite abandi benshi aburanira, bityo atazaboneka ku rubanza rwa Madame Ingabire Victoire. Akaba yarasabaga ko urukiko rwamusabira umwavoka mu rugaga rw'abavoka, umwavoka cyangwa se umukurikiranira mu mategeko, ariko akaba yarasabaga undi ukorera mu gihugu cya Kenya cyangwa se w'umunyakenya. Hanyuma rero byabaye ngombwa ko urubanza barusubika barwimurira uyu munsi ku itariki 15. Niyo mpamvu rero iyi ari yo nkuru ngiye kubagezaho uyu munsi wa none. Twibaze, ese umwunganira uturutse muri Kenya yaba yahageze cyangwa se nanone n'ubundi agiye kuburanirwa na Maître Gatera Gashabana n'ubundi bari kumwe ubushize. Ngira ngo ngusubije inyuma ho gatoya, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwafashe umwanzuro wo kwimurira ku itariki ya 15 ari wo w'uyu munsi iburanisha rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, nyuma yuko yaragaragaje imbogamizi zirimo ko atagize umwanya uhagije wo kwiga dosiye yarezwemo n'ubushinjacyaha, ndetse umunyamategeko w'umunyamahanga ashaka ko amwunganira akaba ataremererwa gukorera mu Rwanda. Icyo gihe nyine niko bimeze. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 rero z'ukwa karindwi umwaka w'2025 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yaje kuburanishwa kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yageze mu rukiko yari yambaye ibitenge bisa byiganjemo amabara ajya gusa nk'icyatsi niba ariko navuga. Uyu rero akaba yari kumwe n'abapolisi, ngira ngo muri kumubona yambaye ikanzu arimo amabara y'icyatsi ndetse n'akandi gatambaro mu ijosi, n'abapolisi benshi bamurindiye umutekano. Hanyuma rero akaba hari abanyamakuru benshi. Ubwo twagiraga hano ku rukiko ku saa 3:30 z'igitondo nibwo umucamanza yageze mu rukiko, abanza guha abanyamakuru iminota 3 yo gufata amafoto mu cyumba cy'iburanisha mbere yuko iburanisha ritangira. Nyuma yo gusomera uregwa umwirondoro we, umucamanza yabanje guha umwanya Ingabire Victoire Maître Gatera Gashabana, ubwo n'umwunganizi we wamwunganiye n'ubundi bushize, kugira ngo basobanure inyandiko bohereje urukiko basaba ko iburanisha ry'uyu munsi ryasubikwa akongerwa iminsi mbere yuko aburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Madame Ingabire Victoire rero akaba yarashinzwe gushaka gutinza urubanza ubushize. Ubwo mu gusubiza kuri ibyo byifuzo bya Ingabire Victoire, ubushinjacyaha bwavuze ko biri gukorwa ari ugushaka gutinza urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kandi ari urubanza rukwiye kuba mu gihe kidatinze. Umushinjacyaha yasubije ku cyo kuba ashaka undi munyamategeko, aho yagize ati ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha yarunganiwe kandi yunganirwa n'umunyamategeko ubwe yishakiye, aho tukaba dusanga nta n'ikibazo cyaba kibirimo. Rero ukekwaho icyaha arunganiwe kandi yunganiwe neza. Hanyuma rero icyo tukiri kwibaza nk'uko nari mbikubwiye, ngira ngo ngusubije inyuma ho gatoya, ko Madame Ingabire Victoire
yashingiye ku ngingo ya 74 ndetse n'iya 75 y'itegeko riteganya imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Avuga ko yagombaga kubona dosiye imushinja isobanura buri cyaha akurikiranyweho ndetse n'impamvu zikomeye zituma agikurikiranyweho mu buryo bwumvikana. Hanyuma nongere nkwibutse ko uyu Madame Ingabire Victoire n'ubundi yatawe muri yombi bitegetswe n'urukiko, aho yafashwe n'ubugenzacyaha RIB bitegetswe n'urukiko. Ngira ngo nubwo yaraje kugira ibyo asobanura n'ubundi kuri bagenzi be bafunzwe bagera ku 9, abangaba bose bakaba bari mu ishyaka Darifa Umurinzi n'ubundi riyobowe na Madame Ingabire Victoire. Abangaba bakaba bakurikiranyweho cyangwa se bashinjwa guhirika ubutegetsi ariko bitanyuze mu ntambara, ahubwo binyuze mu kwigaragambya ndetse no kugira no guteza imvururu muri rubanda. Ngira ngo 9 baracyafunze nabo. Urubanza rwabo rwimuriwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi, mu gihe Madame Ingabire Victoire we ari buburane uyu munsi. Ngira ngo rero ntabatinde cyane nk'uko mwabibonye, nk'uko cyangwa muri gukomeza kugenda mubibona ku mashusho hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Madame Ingabire Victoire rero tukaba twagerageje kumufata amashusho. Ngira ngo ubushize ntabwo wenda byagaragaye ko tumufata amashusho ava mu modoka, kubera ko byabaye ngombwa ko akorerwa umutekano uhagije cyane ku buryo ntatangazamakuru ryamufataga cyangwa se ryabashije kuba ryamuteraho kamera. Gusa byabaye ngombwa ko batanga iminota isa nkaho ari iya nyuma, babwira abanyamakuru ko nta kibazo, noneho bafata iminota 3 bakajya gutse bagafotora cyangwa se bagakora inkuru zabo. Uyu munsi none rero twabashije kuba twamufata noneho ari kuva mu modoka, nk'uko muri kubireba kuri screen zanyu. Muri kubona Madame Ingabire Victoire n'abapolisi benshi aho bamujyanye n'ubundi mu cyumba cy'iburanisha. Ngira ngo muri kubibona ko bamukatanye inyuma. Gusa icyo ntari kumenya neza, ndi kwibaza nimba yaba yambaye amapingu, ariko ndi kubona amaboko wenda yayashyize imbere, ashobora kuba yambaye amapingu wenda. Yego, reka rero dushyira akadomo, hanyuma isomwa ry'urubanza turaza n'ubundi kurikurikirana turaribagezaho hano. Wowe ikintu usabwa gusa no gukanda kuri subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi kuri Kizo Empire zitazajya zigucika. Ndagushimiye cyane rero, reka twongere duhurire mu zindi nkuru zigiye zitandukanye.